Kuthiwa le malini? Hayi mina ngidala ndayo nale encane ngidala ithi le malini? Hayi ngikubhekelele ngidala. Ufuna 200. Mina ngidala bengide ku100. Ufuna 200. Ngide 100. Imali Bheka sibo. Hayi mdala hayi mdala. No, imali lokugcina le mdala. Hayi. Enyenza ukunikeza mdala ubambe 100. Bambe 100 mdala. Imali amogcina le. Yenza ngicela ngiyamtshela umama. Hayi. Izandla. Ngamtshela mdala into yami ndawo le. Wothi mbo. Hayi mdala no ngizakuthi ngeze inye mdala. Uyanikeza nini? Kusasa. Angisamtshela umama kani? Hayi ngizongeze inye kusasa. Kodwa phela nawe ungakuzuza phela nawe Khuleka mdala unokhulumele mdala. Wenza kanjalo phela. Right hayi. Nawe maye kunikeza ngapha nawe uyakubuya khulumile. Hayi. Thina badala nina. Anani ngondiza esikayini nomntwana onkaka. Yemdala. Wena adini inkinga. Wenza nonganani? Uyangazwe? Uyangazi? Wena nusipho ufuna lamaqhoko ongaka alezi zukulwane kangaka. Amashoni. Kanti wenza nonganani? Umngane wakho mina. Ungasela kuphi? Namntana uzakushaya. Manini lingali. Kathi mdawini ubuya lapho uzobhema imbanze lapho usenza into zokuzakha inkomo zakho qeda babelani. Wena yinawe. Lo umntwana inkomo zakhe sithethe thoma belami kathesi inkomo iyazekela inkomo zakhe sihamba sigena zibhizi sidla amabelami every day sentwele nzima mina inkomo zikamdaweni sentwele nzima inkomo zikamdaweni Manje wasendinwa ngala nje uholisa. Mdala ngithi lawe uyabona imethe zakho ngiyakhulunyiswana mdala ngiyakhulunyiswa lokho inkomo zakhe zingibethile mama Lo mntana lo uyajwayela lo.